Kurumirira huku wa ugiteri na uishi wa mahiu kaunti ya Isiolo, Laikipia na Samburu, thirikari ni yanirire kwambĩrĩria virigisheni ya mwanya kuhitana na cieko ici iria kabĩrĩria muthenya wa rucio. Minista ugiteri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen ni oheanĩte mũrũgamo uyu ari kaunti ya Isiolo, akienda aria marĩ na matharaĩ ta mũgarũ na watho mamaneane kwĩhonge cia ugiteri igĩtana itana ndumo. Timu ambayo tumeachilia kazi yetu lazima tuone kwamba kila mmoja anarudia kufanya kazi ambayo anafaa kufanya. Na ili kuwezesha hiyo kazi ifanyike, tunachukua hatua ya kiusalama wiki huu kuanzisha massive operation katika sehemu hii ya kutarget mambo ya Murkomen oigĩte ona aria makoretwo makinyita mbaru ito ici na kumahura njeki kĩmbeca ona ocindano ya wĩrĩriko na matigũtigwo makirimutha. Akienda mũnene wa borithi Douglas Kanja gũtigĩrĩra gũtirĩ ihiga rĩgatigwo igũrũ wa rĩrĩa rĩngĩ harĩ avangi na arĩa manyitaga mbaru ito ici. Hakuna mtu atatuambia kwamba watu yangu wamefanyiwa hivi, watu yangu wamefanyiwa vile, watu yangu wamefanyiwa namna hii. Hiyo operation itakuwa chungu, itakuwa ina target bandits wenyewe, wale wanawapatia pesa ya kununua bunduki, wale wanawapatia pesa ya kununua risasi, wale ambao wananunua ng'ombe directly kutoka hawa wakiwapatia pesa ya kuendelesha hiyo kazi, na haitafanywa tu kwa sehemu moja, itafanya kwa sehemu zote safari moja. Kuratuĩka icigo iria ikuheo ũritũ mũnene virigisheni-inĩ ĩno nĩ kũrĩa njangiri cikoretwo ikĩhitha ta mũthitũ-inĩ wa Mukogondo, Laikipia, Kipsing mwena wa Isiolo na Lependera kaunti-inĩ ya Samburu. Operation ianze, wakora watu wangu wananchi wapate nini? Waziri vile mama kaunti anasema, na niambia rais juzi kabla hajakupigia simu nipigie. Biashara ya kumix siasa na security kama wakati. Will come for you individually and it has nothing to do with your community. Ni wewe peke yako ndio tunakukujia. So beginning, today is Tuesday. So beginning tomorrow and by Thursday, by weekend, lazima nisikie nduru kwa kila kona, nipate masimu ya kila aina, ndio nijue kwamba hiyo uchungu imepatikana. Ikinya rĩrĩ nĩ rĩhĩmbĩirio nĩ atongoria a icigo ici makiuga matũrĩte ta thwariga cia werũ nĩ kũnyarirwo nĩ ito ici iria ikoretwo ikĩmatharĩkĩra o cieciria kũiya mahiũ mao na rĩngĩ nginya gũtiga moraga amwe ao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.